laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. baali ko ɓe seeni ɗo ko inchallahu haray ko ceernoɓe marɓe Moustapha Towɗo haray ɓe waɗana en ɗo yewtere kadi marde mo himmu hay yewtere laɓaɗe inchallah ɓe waɗanta en ɗo ko yowodiri e laaɓugol ɓernde ko mankani en enen o watta sabum jami an kono waɓulubum chatta wawi enen fulɓe sikka e hono ko hunde wotere kono hara ɓernde no seeni haray so tañini ko ɗum ɓe yewta e fimo laaɓugol ɓernde neɗɗanke hay ko ɗum waɗi ko ɓe yewta tan waɗana en nde yewtere ɗo haray ɓe ala wolande ko hombo woni ɓeeɗo Oustaz Abdoul Wahab Diaguité haray koɓe mamu e haray ɓe wallitiɗo kadi ko muraad moƴƴere haray waɗen wallitoren ɓe honnu heɗitago yewtere maɓɓe nden Allah walan no waɗen nanoɓe yewtere ƴetta ko ɓuri moƴƴude yewtere nden ton gollidira donc haray harali ɗum nan argol jooɗo wena no jooɗi ɗon ari yewtere hara so ɓe gayni yewtude wonti yalta anda hay hunde ko wowla haray on tino ɗo kono ala ɗo haray koye waɗu haqqille men wallitoren ɓe kamɓe ko honnu wallitorɓeɓe ko heɗitagol yewtere maɓɓe nde inchallah yalla arsi ko en nanugo yewtere koɓe yewta e ko kadi arsi kay gollitirgol haray inchallah mi ala ɗuɗɗinde yewtere haray tawi ko min watti yewtere nde e sokkeje mo inchallah tafaddal masdour assalamu aleykum أيوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم فقال تعالى نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كثيرا نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الأمم وجعلتنا عليهم شهودا ونسألك العفو والعافية وأن تلهمنا رشدنا والدا ومولودا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخاطب بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اللهم فصل وسلم على نبينا محمد الذي تممت خلقه وخلقه وقويت إلى الخير طرقا وفتحت به آذانا صماء وأعينا عمياء وقلوبا مغلقا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ثم بعد ذلك أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله aray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawa yettude Allah subhanahu wa ta'ala duwanoɗen nelaɗo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam aray miɗo hiwro on hiwranul islam miɗo toro yo Allah subhanahu wa ta'ala on waɗa men fo yimɓe aljanna aray karama koɓe hewɓe no watta ɗon ɗen hiwrandu yimɓe aljanna ɓen ka aljanna yo Allah waɗu hara ko ɗum Allah waɗu en hara ko tahiyatum yawma yalqawnahu salam ñande hiwrondireɗen ka aljanna ko salam ɗum ɗon no tabiti tahiyatum yawma yalqawnahu salam kono amma hadise wiyay ɗo wonde ko haala arabu wolwete ka aljanna on ɗon ko hadise mawdu haray ɓangguinen ɗum ɗo ɗo en feƴƴude ɗum haray miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsika an konngudi laaɓuɗi yaaduɗi e bindi komi yewta arsika on nanugol jaɓa gollidira waɗi noon ko darsu wona bayana ko darsu wonde saabu so wii darsu ko fiye janngu faame wawe gollitirde yo Allah newnani haray masala mo ɓe jonni en ɗo yewtugol on wona ko juuti no gasa mo wawi heƴude hakkude ɗo e futuro no gasa kadi ronka sa en leydi charro ko honnu woni ɗum ko fii laaɓugol ɓernde joni noon haray himo mari toɓɓe 4 ma 5 ko yewteten e mum toɓɓere aranere nden ko tariful qalbi andingol ko honnu woni ɓernde toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko makanatul qalbe nokkure place ko ɓernde mari kon ka nder ɓandu toɓɓere tataɓere nden ko maradul qalbe nawnare ɓernde sabu na sen sifoto fi laaɓugol ɓernde be sifoɗen taho ko nawnaji ko ɓernde heɓata kon ko haɗata kon nde laaɓa si ɗum noon feƴƴi toɓɓere nayaɓere nden sifoɗen fi sifaul qalbi aw shifaul qalbi ɗen wawi wi'ude sifaul qalbi laaɓugol ɓernde bi soit eɗen wawi wi'ude shifaul qalbi
sellugol ɓernde du chine donc ɗi fof ɗi selli si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere joɓere nden e sakkitorde nden sifo ɗen noon joni mo laaɓi ɓernde honnon joddi makko honno woni joddi neɗɗo laaɓuɗo ɓernde makko honnum o marani hoore mum honnum Allah marani haray qala al ulama al qalbu mudghatu lahmin takunu fil jasad tasduru anhu niyatu salihat wal fasida ko wiyete ɓernde ko huyre wonde ka nder ɓandu ko nden ɗon huyre noon si nden ɗon moƴƴi annuyeji ɗin fof moƴƴa si nden ɗon boni annuyeji ɗin fof bona en feƴƴata e tarif mo nelaɗo sallah sallam maaki o nelaɗo sallah sallam maaki ala inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa huwa al qalb ala wa huwa al qalb aw ala wa hiya al qalb te ñiltiti tarif on damir on e qalbu on takunu ala wa huwa al qalb amma idha ja'alna ad-damir ila al mudgha naqulu ala wa hiya al qalb lianna al mudgha muannas wal qalb mudhakkar aray ɓernde nden koko gorɗina kono huyre nden koko rewɗina so en wii hiya aray koye mudgha on yiltiti so en wii huwa aray koye qalbu on yiltiti joni ɗum ɗo woni ɓernde ɓernde ko huyre tewu wonde ka nder ɓandu koye nder nden huyre tewu ɗon annuyeji ɗin iwata moƴƴi ɗin wo bonɗe ɗin wo fa idha ma rubbiyat hadhihi al hay'atu tusamma al qalbu bil hasanat wa hubbil ma'arif wal a'mali salihah qila fihi qalbun hasan wa amma idha ruwidat hadhihi al hay'atu tusamma al qalbu fil qadhurat wa fi'l al fasidat tusamma qalbun fasid si tawi nde huyre tew wiyetende ɗo ɗen ɓernde si nde ne'irama piiji moƴƴi nde laaɓɓinama nde gollitirama piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala o landi ɗin on tuma wiye kaari no laaɓi ɓernde si tawi noon nde huyre nde accititama e hoore mayre ma ɗum nde accirama saytane gidi nde huyre wiyetende ɗo ɓernde ha nde bani adama on woni e faggitagol bakkatuji e hoore nde ɗo ɓernde on tuma nde wiye kaari no mari ɓernde bonde no mari anniyeji bonde fuu muɗum ko bi husni niya ko niya on haray ɗum ɗo ko ɗon tariful qalb wa amma makanatul qalbi fil jasad ko honɗum non woni place ɓernde ko on to mari place e nder ɓandu ɗum ko teral simple wano jungo ma wano koyngal ko ɓernde nden woni ummul insan wa huwa ummu jasadul insan ko ɓernde nden woni nene tere neɗɗanke ɗen fof tere ɗe bani adama ɗen mari ɗen fof ko ɓernde nden woni hoore majji no woodi naɓayɓe haqqillaji muɗum noy nawo ko hoore nden ɓay ko ɗon cerveau on woni ko ɗon lubbo on woni kono ɓernde nden no laami hoore nden ko woni si iwi e hoore ɓernde nden ko hoore nden hekkino sabu on no nelaɗo sallah sallam ɗayntayi ayeje qur'an ɗen ɗaynatayi Allah dalika qur'an fi qulubihim maradun fa zadahumullahu marad Allah dalal fi ru'usihim marad fi honɗum ko ɓernde ɓuuri marde important donc ɓernde bani adama si ɓernde nden moƴƴi tere ɗen fof moƴƴi si ɓernde nden boni tere luttuɗen fof boni aray ko lutti kon fof dartaki fi honnum ko ɗon annuyeji ɗin iwata nelaɗo sallah sallam maka ni innamal amal binniyat anniyatu mahalluha fil qalbi annuye on ko iwata ko ka nder ɓernde golleji ɗin noon ko annuyeji ɗin jaɓɓirte donc haray ɗum ɗo yo andin e wonde ɓernde bani adama ko hunde ɓurde wonde nden important e nder ɓandu makko ɗum fof ko goɗɗo hunji kon kay fof ka ɓernde wonata sa hunjike ɗo qur'an a nana yimɓe ɗo na qur'an on fof no gar no hunji qur'an on fof no ka hoore naam qur'an on fof no ka hoore kono tigi on ko qur'an on fof no ka ɓernde sabu nde yiɗa hunjade hara yiɗa mari gite sutiɗe bindi ɗi joni masalan si goɗɗo hunjiɗo e qur'an no jangude ɗo hay so sutaki fus so hewti ka page on duwa wayltede haray mo andi ngoɗo bindol ngol ko ngol ɗo no bindol sakkitorongol e page on ka ɓernde makko haray mo reewi si goɗɗo no jangude ɗaɗen hara oti no fonti komo andi hunjaki o wiya ya hewti ka duwaɗa waylude page o saabu na landi bindol sakkitorongol e ngol ɗerowde donc ɗum ɗo fof ko ɓernde nden andi idan ma hiya maradul qalb ko honɗum woni nawnare ɓernde maradul qalb takunu naw'an maradun hissiyun wa maradun ma'nawi wa amma al maradul hissi fatakunu bil alam wa yu'alaju bil ma'nawi al hissiyya kal asal wa habbatu sauda wa ma'u zamzam wa ma ila dhalika min al aqras wal fahash wa ma ila dhalika min al mumarridat allati alladhina yaquluna lana
fi kayfa yu'alidu al amrad al hissiya. Haray ɓernde no mari nawnaji ɗiɗi. Nawnare aranere nden ko nawnare so'etende nde neɗɗo on so'ata yimɓe ɓen so'a e makko kaari no muusede. E nawnare ma'ana yankore nde wawetake so'ede ko neɗɗo on dun e shaytan e andi fi ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala on andi ko oɗo neɗɗo no wonde nawnare ɓernde onen ɗo fof eɗen jooɗi ɗo kombo suti anni e wayata ɓeɗo no miijade goɗɗum ɓeɗo no miijo mo kala ɗo no mari miijo ka ɓernde muɗum woɓɓe no jooɗi ɗo en yalaki kono araɓe mari souci mari probléme woɓɓe kay no jooɗi ɗo no mari welo welo kono ko mbo yiyata o ɗo so'a ɗum e makko ɗon en ala. Donc haray al maradul qalbi takunu naw'an. Wa qala Shaykh Uthaymin rahimahullah wal amradu allati takunu fil qalbi wa huwa hissiyun yu'alaju bil ilaji al hissiyya wa amma al amradu al qalbi allati takunu fil qalbi wa huwa ma'nawi tu'alaju bil ilaji al ma'nawi wa sanadhkuruha inshallah. Shaykh Uthaymin wi nawnaje ɓernde wonay ɗen ka ɓernde ɗiɗi tawa ko so'etende e nde so'etake no mari façon no jinno ñawdirte. Ñawdigu so'etengu ñawdirte nawnare so'etende. Ñawdigu ngu so'etake ma so'etengu kadi ñawdirte nawnare ɓernde ɗe so'etake. Joni so ɓernde mo si ɗo goɗɗo wona ni joni yiyen no ɓuuti ma yiyen no ɓawɗi ma yimo tappi ɗum ɗon wawe ñawdirede ñawdigu so'etengu joni wano wiye wano pikir ma ɗum wano tablette comprimé médicament ma ɗum wano ndiyan zamzam ɗum kay no ñawda sabu nelaɗo sallah sallam maaki o ma u zamzam da'un lima shuriba al ma'u zamzam lima shuriba lahu aw kama qala alayhi salatu wassalam. Nelaɗo sallah sallam maaki ndiyan zamzam ɗan koɗa ñawdirte ko koɗa yarana kon. Si hoore musima ɗo a addi ndiyan zamzam yarugol a annuyike ko fi yo Allah on ɓuttin hoore ma nden a toriki Allah ɓuttin hoore ma nden iɗa wawi ɓuttinde. Siko ɓernde kadi no wawi ɓuttinde siko tere ɓandu ma ɗum fof koko yaranɗaɗa ɗum. No ñawdire kadi habbatu sauda ari e hadis aw ba'du aqwalil ulama habbatu sauda sifaun aw ba'un li kulli dawa illa ma jaa alayhi al ajr. Wonde gabbe wiyeteɗen habbatu sauda ko lekkele ɗe yariɗe barabanɗo wonde ko nawnare wonande kala lekki si wona nawnare arande wonki. Donc ara en wawi ñawdude kono fof muɗum ko be fiɓaka ɓernde ma wonde bi idnillahi ta'ala Allah on waɗayki lekki ɗo lekki wama ila dhalika kal asal wala juuri kadi no ñawdire nawnaje buy no ñawdire ɓernde kadi juuri no wona lekki musu ɓernde. ɗum ɗo ko al amradul hissiya nawnaje so'eteɗen. Wa amma al amradul ma'nawi fa yu'alaju awalan bil qur'an wa du'a wa dhikrullah wa dhikrul maut wa dhikrul akhirah wa ma ila dhalika min al mumarridat al ma'nawi. Amma nawnare so'eten maana yankore nden honnu nden ɗo ñawdirte ko alqur'an e du'a e jantagol inde Allah e andutugol fi mayde e andutugol fi lahara e ɗoytugol faale aduna ko ɗum ɗo nawnare nde so'etake nde ñawdirte ka ɓernde fiyo ɓernde ma nder laaɓa. Donc haray no sabi mbinna non ɗum ɗo wonnum sabi mbinta nawnare ɓernde e manaji ɗin ɗiɗi noon no jeeya e muɗum faggitagol bakka no jeeya e muɗum ɗuɗɗingol faale aduna no jeeya e muɗum bonugol annuye heɓangol annuyeji bonɗi kal hasad wa ma ila dhalik min an-niyyati al-fasida wa riya wa ghayri dhalik e piiji wano gañanaɓe ma yingo ma konnaɓe ma yiwgol neɗɗo no mari goɗɗum faale yo ɗum heɓugol sifa ko heɓi kon gara ko ɓe an e wondude anniye yoɗa ɓerdu ko mari kon ɗum ɗo fof muɗum no wona nawnaje wonayde sabu ha ɓernde nden nawna. Donc haray ɗum ɗo ko ɗiɗo ma'anaji ɗiɗi woni ma'ana nawnare kal ma'ana hissiya wa ma'ana al maradul hissi wal maradul ma'na. Idan al mas'alatu rabi'a kayfa yu'alaju al qalb honno non ɓernde ñawdirte. Al qalbu yu'alaju kama qulna anifan
awalan bil Qur'an. Al-Qur'an on woni ñawdirde principal fi yo neɗɗanke laamu ɓernde. Wa qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzil afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. E ɓe taskitotako al-Qur'an e suratu Muhammad. Allah daali e ɓe yimɓe taskitotako al-Qur'an e ka ko bogoroje waɗaka ɓerɗe maɓɓe. Bi maana e ka ko bogoroje ɗen sokira ɓerɗe maɓɓe ɗen fi taɓe faamu Qur'an. Woɓɓe no wi'a aqfaluha on yaudu ila al-qalb. Yani am ala qulubin aqfaluha ay aqfal lianna alha la yaudu ila al-Qur'an. Al-Qur'an mudhakkar. Ha wonno o wawata yititede al-Qur'an on sabu Qur'an on ko mudhakkar e wiyata e kano ka hoore ɓerɗe maɓɓe bogoroje sokirade Qur'an on. Wa qala ba'du mufassirina hakada yoga e firuɓe Qur'an no yewtiri noon. Joni noon nifa ɗon no wawa wonde neɗɗanke on o ronka heɓde no ñawdira ɓerde maɓɓe ne ɓerde makko ne. Allah dalika Qur'an fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. No ka ɓerde maɓɓe nawnaare Allahu on ɓeydani ɓe nawnaare ko honno woni ɗum ko naafiqaako o maradu on ko naafiqiyaga. Wa in yaqulu wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada. Sa yi mbaadiji maɓɓe ɗi e hino mbaadi darin e hino yimɓe moƴƴuɓe mbaadi e hino neɗɗo mo tawata hara yiyataka e binirawo. Kono wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada. Sa ndaari ɓerɗe si ɓe wooli ananay konguɗi maɓɓe ɗin aynay koɓe binde ɓaarade. Wa qala ba'du mufassirin khushubu musannada li anna aqwalahum la asla laha. Yoga e firoɓe Qur'an wi ko no waɗi si wiya haalaji maɓɓe ɗi no wawi binde ɓaarade ko ɓayde mara asla. Ko ɓe mana honno si so wowli konngol makko ngol iraki de ko son aadudiɗo ta hoolo a huccitay ɗum ko bindal ɓaaringal yana e joni a sikki sa yino ko bindal a sikki no dari awa ɗum ko ha huccita na ko iri on waynodiri ɗo lanni ko haɗu ɗon koko firti o jeeya e mandeji naafiqaku ɗin dinaɗo sallam jantani en ɗi awalan ida hadasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khana. Ɗiɗo fof ka ɓernde wonata. Ɗum waɗi so wiɗen ko ɓernde nde woni central bani adama. Joni noon nelaɗo sallam no tindiniri en ko honno ñawdirten kadi ɓerɗe men ɗe. Nelaɗo sallam maaki iqra'ul Qur'an fa innal Qur'ana yudhakkirukum al-akhirah wa yudhakkirukum al-maut. Aw kama qala alayhi salatu wassalam. Maaki jange al-Qur'an nde andintinnay on fi l'akhirah nde andintinnay on kadi fi mayre. Sabu sa jangi al-Qur'an ande ñawndete ñawnday ɓernde ma nden fi ɗutugol faale aduna andita fi l'akhirah nde ñawnday ɓernde ma nden kadi sabu a anditay fi mayre a hawray ton e aya yettindinde fi mayde ma fi gaburu ma fi e goɗɗum o ko tawata hara heccindina e ɓernde ma nde. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki innal quluba tasda'u kama yasda'u al-hadid. Qila wa ma jala'uha ya Rasulullah? Qala tilawatul Qur'an wa dhikrul maut. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ɓernde bani adama korniray wano jandi kornirta. Ɓe landa ko non ɗe ɓerɗe ñawdirte e nelaɗo o maaki ko janngugol al-Qur'ana e andutugol fi mayde. Donc en andi janngol al-Qur'ana no ñawda ɓernde nden. Aya goto no firi o aya ɗo aya wonɗo e suratul Mutaffifin ka Allah daali kalla barwana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bal kornino ka ɓerɗe maɓɓe sabu ko ɓe woni e faggitade kon. Donc en andi mo faggitike bakkatu ɓernde makko nden ɓawle. Joni noon so jangi al-Qur'an o loota e ɓernde makko nden. Kalla barwana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kornino ka ɓerɗe maɓɓe sabu faggitagol ngol bakkatu kornino ka ɓerɗe maɓɓe mbiyana ɓerɗe maɓɓe ɗen kornino sabu koɓe faggiti bakkatu ko. Hadis goto no ari firɗo aya nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki innal mar'a idha adhnaba dhanban takunu nuqtatan sawda'a fi qalbi fa in taba nuqila al-qalb wa in zadat an-nuqta hatta yakunu al-qalbu aswadan aw muswaddan fadhalika ar-ranu alladhi qila fihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki si neɗɗo faggitike bakkatu waɗay toɓɓere ɓaleere wotere ka ɓernde makko. Ɗo ni waɗono handirde mi jonna misal hidayata
si neɗɗo joueur ɗo ballon so waɗi faute ɓe jonnaymo carton jaune ka donc so waɗiti faute ko ɗum ko carton rouge. joni noon ko misal mi yaddi kono yiida yaada si neɗɗanke faggitike bakkatu goto ɗum waɗay toɓɓere ɓalere ka ɓerde makko na so watti bakkatu ɗiɗaɓo wona toɓɓe ɗiɗi ɓaleje so duubiɗe monte joni noon so duumike waɗugol bakkatu on ko non wonirta toɓɓe ɓaleje ha ɓerde makko nden korna few ko ngol kornugol ɗon Allah dalika Allah barrana ala qulubi ma kanu yaksibu aray ɓe maki en daroɗo leer juulugol ngol joni inchallahu si waɗi on joɗi yaajano en timmitinoto si tawi ɗuman naaki kadi aray no toroyo Allah subhanahu wa taala on arsi ko en ɓerde laaɓa. bismillah. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliki yawmiddin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qad kunna natahaddatsu an maradil qalbi wa shifa aw sifat. Hari latino hari en yewta fi nawnare bernde e cellal bernde. Adi dum tawmi do assalamu alaikum marata sani. Aray en artay toujours e yewtere meden den ɗi ari en jantike ka fuɗɗode en jantino toɓɓe 5 wiɗen toɓɓere aranere nden ko andingol ko ɗum won ɓernde en waɗini tariful qalbi. Toɓɓere ɗiɗaɓere nden jantiɗen makanatul qalbi fil jasad nokku ko ɓernde place yi ɗon ka nder ɓallu ko ɗum e place ɓernde mari ɓernde no ɓuuri ɓalli hettiti ɗin fof martaba. Toɓɓere tataɓere nden jantiɗen marabul qalbi nawnare ɓernde. Toɓɓere nayaɓere nden ari ko nden ɗon wonnoɗen e muɗum fi sellugol ɓernde. Wa qad qulna anna shifa alqalbi awalan takunu alquran. Wallahi alquran kitabun azim. Alquran shifauna. Yaqulu Allahu ta'ala fi muhkami tanzili wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khashara. Allah dani meɗen jippina ka alqur'ana konko woni ko cellal, konko tawi ko cellal wonande gomɗinɓe ɓen e yurmede wonande gomɗinɓe ɓen kono ɗum ɓeydata yimɓe heeferaɓe yimɓe majjuɓɓen si wona birde. Ko qur'an hanɗen teddinde atti yimɓe ɓen fof atti piiji ɗin fof hara en teddiniro nde qur'anare no nde hana teddinirede noon jogorɗen nde hana jogorede noon harayno hiɗen ɓuuri yimɓe ɓen fof teddude ka hoore aduna ɗo hiɗen ɓurɓe fof kay teddude yawmal qiyama. Wallahi walaw annakum ya ummata muhammadin hafadtum ala turasikum alghali wa amiltum bi qawaninikum ash-shama'i la da'at lakum al-masalih ma fuddiltum ala sa'iril umami wa ala sa'iril adyani illa bi mu'jizati ad-duhuri wa ayatil usul wa huwa al-Qur'an. Allah ɓurniralen e dow ɗe mofte ɗo o ɓurniralen e dow e tagefo ngon fof si wona o Qur'an. Fa in ja'altumuhu bayna aydikum kana lakum fi dunya qa'idan ila sa'adati wal hurriya wa fil akhirati ila maghfirati min Allah wa ridwan. Lakin wa in ja'altumuhu wara'a dhuhurikum kana lakum fi dunya sa'igan ila dhulli wa shaqa wa fil akhirati ila mahawi raddi wan niran wal iyadu billah. Sen jogorinde alqur'anare no nde hana jogorede non e waddirinde yeso meɗen nde ɗowi en nde wonanayi en neema, nde wonanayi en teddungal, nde wonanayi en indépendant wiyete kon hurriya. Kala kara kadi nde wonanayi en tefanayde en nde naata en aljanna. Kono sen ƴetti o qur'ana e wattiri ɓawmi ma en woni janga ɗum ɗum ƴetta yowaɗa asba ko woɓɓe tindata nde qur'ana wolno gonga nde ɗaɓɓana nde yowa nde wonanayi en saabu mayre wonanayi en halakuya yo Allah dande. Donc haray ko qur'an on woni cellal arananga. Cellal ɗiɗaɓal ngal wiɗen ko ɗum ko addu'a toragol Allah yani cellal ɗiɗaɓal ngal wonande bani adama on fi cellal ɓerde makko ɗiɗaɓal ngal ko addu'a ko toragol Allah. Yeeɓa juuɗe ma ɗen toroɗa Allah
toroɗa Allah yo Allahu on laɓɓin ɓernde ma nden, toroɗa Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allahu on waɗu ɓernde ma nden ɓernde yaajunde e anniyotonde ko moƴƴi. Sabu honnum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki addu'a'u mukhul ibadat, ko du'a on woni ngaandi dewe ɗen fof. Kala ko goɗɗo faala wadde so waɗi du'a e haray o kala dewal ngal neɗɗo faala so waɗi du'a ara mofti dewe ɗen fof. Si wi ɗon ko honnum ko husnul vanni billah, jikkugol Allah jikke moƴƴe, ta an a imagine hoorema ko a malore yeeso Allah waɗetaake. Yaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallam walaw annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama yurzaqu at-tayr takhdu bijaan wa tadkhulu bitana. So ndundun nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki hara on hoolorno Allah no hana hoolorede noon o arsikiray noon wono arsikirta noon colliɗi. So ndu wiyata bimbi ndu wara ko ndu ittira koje, nde nduɗa noon ndu anda ko ndu ittirta koje, ndu yalta ndu dawa nde ndu hewta kikiɗe ara ndu haari to ndu yari ha ɗum ndite ko Allah woni arsikirta. Enen noon ko ɗaɓɓu a haɓɓiɗen ko e heɓu ko mare ko encaisse ko ɗum tampine faale aduna ɗum e nder gurdam nelaɗon sallah sallam fof wonaali ñamete yeru yontere no ka suudu maɓɓe. Hayde wotere wonaali ñamete yeru réserve pour une semaine no ka nder suudu nelaɗon sallah sallam. Chambre ji sonna maɓɓe fof waɗaali ndaaro e ka defte fiƴuma ka defte sina nelaɗon sallah sallam. Hay nokku ko ñamete beru hande e janngo wonto, si woni no ñamete balɗe 4 5 si nelaɗo neldanoma ha ɗuuɗi Bilal ƴetti maraniɓe ɓe gandi ka kissa sayidna Bilal ko mo tawano e trésor ɓe nelaɗo ɓe landotono Bilal kono marirta ɗum e nelaɗo mi maranayi on ɓe gure mon dey par ce que sina ɗum ɗo lanna e faɓɓi janggo ɓe make yaltu senditana kawtal ngal Allah arsi kay enen no wayay ɗo goɗɗo no waɗa ɗo course pour un mois mi golloyay ɓe mi hebbina firgo yaaɗo aldima délaise waɗa course ha firgoji ɗin fof heewa fi ko ñaame lew taw sa miiji tigi sa wureno e raɗaki ɗaɓɓugol ko ma kono anden do ka ngawa nelaɗo mo ñentinten on ɓe paakali ñamete pour un mois e firgo ɓe waɗali ñamete réserve pour un mois e nder suudu ma ko toujours ko biro hande e janggo ha faɓɓi janggo wonde wiyeteno wara ala ko ittire koye ɓe nayandi yon ɗoro ɓe hoora jon noon no yahino e haqqille yimɓe hewɓe onde sikkugol ma nde malede ko heɓugol aduna moƴƴo wallahi wona yo Allah hokku en malede moƴƴere. Woɓɓe no sikka ko si jawdi duuɗi woni a malama mande e malede ko si Allah newnanima tuttugol wajibaji ɗin ɗi Allah farɗo ma ɗi toroɗamo yo jaɓane janga gollitira nodda yimɓe e muɗum toroɗa Allah yo jaɓane. Donc toɓɓere hikkitinden ɗon ko zikrul maut andutugol fi mayde ari hadis ko nela sa sallam maaki maki wa inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha li annaha tudhakkirukum al-akhirah. Ɓe maki hari ko min haɗno on zuroyagol kabruji ɗin kono joni zuroyede sabu ɗum ɗi anditina on fi lahara. Si wi ɗon honnum toɓɓere nayaɓere nden aɗo sakkitorde nden eno ɓernde ñawdirte ko husnu niyya moƴƴugol anniye moƴƴugol anniye. So yi neɗɗo kaw boni anniye o ɓernde makko nden sokoto. Allah daali wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqra wa idha dhakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura. Allah daali men waɗi ka ɓerɗe maɓɓe bogoroje nde sokike sa janganiɓe alqur'ana on ɓe huccita ɓe doga ara haaju maɓɓe ala mum fi honnum wa ja'alna ala qulubihim inna ja'alna fi qulubihim akinnatan an yafqahu men ƴetti bogoroje men waɗi ka ɓerɗe maɓɓe fiyota ɓe faamo alqur'ana on wa fi adanihim waqran ne waɗi ka noppi maɓɓe pete pahu donc haray ɗum ɗon ko ɗiɗo ɗiɗi wonata ko sogaji ɓernde tawa haray o wajura alqur'ana o famata ɗum waɗi si Allah daalto afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha e ɓe wajitorta alqur'an e kano ka ɓerɗe maɓɓe bogoroje sokiraɗe alqur'an ko ɗum ni kalimatu qalbu no filiti laabiji buy ka qur'an. Allah daali e nokku goo ko hombo wajorte alqur'ana on o faama dhalika liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa sahih suratu qaf ko hombo wajorte o alqur'ana o faama ko wonande on neɗɗo marɗo ɓernde hara kadi aw alqa sam'a wa huwa shahid ma haray mo jenti haray mo ɗon en foyɗen ka nder juulide ɗo ɓalli ɗinno ɗo kono no woodi woɓɓe ko tere ɗen woni ɗo ɓernde ɗen ala ɗo alqa sam'a lakin laysa shahid o werdike gite ɗen kono wona o shahid o tawaka
harande wolede hakkille no nokku dhalika liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid qala ibnu abbas kullu ibn adama wa tafsir fi tafsir hadhihi al-aya unzuru fi tafsir ibn abbas ibn abbas wi firgol aya do wo kala bani adama mo mari berde nay mo mari gite nay gite didi de o yiirta den piiji ko woni yeeso makko e gite didi wonde ka bernde de o yiirta den piiji wirniidi ni enen do eden jodi do ide renidiri en fu kono goto kala no reni ko be yarena anotto do telephone mi jonna misal rabbungal inna do yehi ka suudu don den yaha ka salon tontana do goddum potinami do joddini don den addanami don den goddum bon tindina hawa yaha wiya ko won don ande da tindinde har do ma wasida suti da reniri gite bernde ami joto do fi ko ni futa jam har bernde ma nden no ton ida andi lawol ida andi kon to kare fu woni ida andi hongal yahata honto a wona do tindina goddo ko gite bernde den don non den don woni ko bakkatuji din wuminta den do amma de heddi do ko maradul hissi on wuminta de do kono amma gite den ka bernde ko maradul manawi wuminta innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur faggitagol bakkatu yeddugol Allah wumintade gite de o rena de yiwa de yimbe yeso ma kono wumina gite wonde den ka bernde harawti wawata yiwde hay hunde to donc aray ko non lekki dum don e wi ko jangol alquran jantu inde Allah duddina wadugol du'a woddito piiji bondi din sakiturum kum wodditagol piiji bakkatuji din kala piiji sobi naydi bani adama ne no hani wodditade mo men ben fuuta ko gaida jogino be anduno dum be windi dum ka defte mabbe Cermamba Samba mo mbeya be maki ka deftere mabbe wietende o girde malal be maki wata ndorndu hona wata dawru wara wata bildo dum roni nay sumugol wata nyawndor coora ko jarrabuye wata faggor korte ko nando geba wata tuugo e coora fiba tutta nafa wo ala nama e ngol fijugo hay wonno nafima e koddoriye ko e shirku yowi wona jarri bago wata nyaamu ko jilbi ko hirsante korteji e koyde e ndorndi nako wata memo ko jilbi no pooda haram bado tonge himana tay tajora ay be anduno dum e maki wata ndorndu hona gon wondu wata wadu nduro yagal fi ahibu jawdi wata ndorndu hona wata dawru wara pulu futa ma jaggu yete wata dawru gol goto be noy dawri kar be warin wadu gol e karam ko yagal ma batine yagal wara wata mbildo dum ronina e sumugol mana dido piji tati di ronina e sumugol ay be anduno di piji donc ko di be rentini en e mudum be maki wata nyawndor coora ko jarrabu yeno wata faggor korte ko nandoge bal dum nandu tungege bal wona ge bal man donc be windi defte hewde e haala meden pular ka tawata hara ko pular ko wiete kon ngandi pular di tigi pat nyande go wobbe no jangana dum wobbe be landi be nene dum do kadi ko pular ni donc ene en wotino pular ji jillade français ben no windi deftere o girde malal nde gimi temedde joyi e sappo e didi hay kalima goto ala ton ni sona ala pular si wona ko be yettata mise seeda e aram donc haray be rentini ton piiji hewdi ko inde mari fiqi inde mari tawhid inde mari fiqul muamalat inde mari piiji dim fop no nderto donc be maki wata nyawndor coora ko jarrabuye wata faggor korte ko nando geba sike e dum do hatu jinayo firtani dum do e arab e pular ka ay donc be maki wata tugo e coora fiba tutta nafa o ala nama e ngol fijugol hay si tawi wonno awa nafima e koddoriye ko e shirku yowi wona non jarri bagol sikka koko wadda ko nafa mara ko jarrabuye ay wata nyaamu ko jilbi ko hirsante korteji e koydi e ndordinako wadgol ndure yagal fop ko hirsana nyametaki wata memo ko jildi no pooda haram da ma yuribu kay da ma la yuribu na ne la do ma ke ni bado toge himana tay tajora karrai yar a hawla lima yusha ko yarta fi na ne la do ma donc haray ko en andu sino fudditade piiji wat boneji ko enen do yo Allah yaafo kono mawbe men be hibe laabuno boy men mino to tun yahino yimbe hakkille yimbe hewde ndeno wowle fi awa haray joni fi bidaya shirku hakkille de ndoga yara futa jalo na futa jalo fo wadi shirku na futa jalo fo wadi bid'a itten dum ka hakkillaji mede mawbe men be no jogino diina laabu ka pos be ko de tawde gande arabu den tay jaalike futa jalo be duyti godde den be wadi defte go e pular fi yimbe be ala mutade be e jangol defte nde be futno wilde deftere mabbe aramo ko be go futa jalo be be nawo ngi do ko welaafi say o miiji ke ko winda ko nge defte arabu fop on waylana yimbe be nge pular
haray on ɗi ko gasata e maaki wona noon ko en daaray tu woni yen ko jama on hato jini kon on to maɓe windi nde deftere haray deftere nden ko hanande jangede moƴƴa ɓe maaki no jeeya e gimɗi ɗi ɓe maaki e mayre ɓe maaki miɗo jantora himmude haala pular wono neworan fahamu nanir jaɓugol sabu neɗɗo ko haala mum newoto nde o faaminire ko wi'a to ƴiyan yoga fulɓe no tunda ko janginira arabiya ɓe lutta e sikkitagol tuugiɗo e sikke e kuuɗa dewal yonata woni konngol ma kuugal ay tuugiɗo e sikke mi sikki tun ko ni warrete ɗum gasata e dina ka donc be laaɓanama pos ko ni allahu o yamiriri ko ni nelaaɗo o makiri si waɗa haray ko hulasatul qawli on ɗo ko yewtuɗen ɗo koye reeno e waɗugol piiji faggitagol bakkatuji soɓinayde ɓerde sikko ɗum mawi men ɓe wawi ka donc haray ilajul qalbi ñawdir ɗum ɓernde ko go'o ko alqur'an ɗiɗaɓel muɗum ko waɗugol du'a tataɓel muɗum ko andutugol fi Allah naɓel muɗum ko anditugol fi mayde anda fi lakara jowa ɓengel ɗuyta faale aduna jeega ɗum woɗɗito e piiji haɗaɗi ɗin piiji ɗi mawɓe men ɓe ɗi nelaɗo salah sallam haɗi en ɗi ɗe Allah haɗi en ka qur'an nelaɗo haɗi en ɗin e hadis mawɓe men ɗe ɓen haɗi en ɗin ka defte maɓɓe sen tumbidiri ɗiɗo haray ɓerde men ɗen laaɓi donc haray ko pratique direct yo Allah mo ɓeyden faminde haray ɓe signalilan ɗo leero yoni kala ko nan non ɗo ko yaade bindi haray ande ko immorde Allah kala ko tawi ko faldire haray miɗo ɗogi yaafuye haray komi faljo wala bani adama feƴƴiɗo faljugol aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ɗum ɗo vraiment ɗo no moƴƴuno hara ɗum ɗo e naako kilaaɓe tan on e naako happa hara on naɓana men ɗum ɗo ko ɓuri e juutude kono ma safu sadiɗe ora en hatta e ɗo inchallah yo Allah walan ɗum ɓeyda o gandal ngal okkora men menen kadi waɗa noon joddi aljanna haray tigi tigi on jama on en nani yewtere say kuɓɓen haray ɓay Allah waɗi wona oustaz en no ga haray ɗen jonnaɓe ɗo wano 3 à 4 minutes à 5 minutes maximum si tawi no woodi ko ɓe ɓeydi tanta en ɗo laɓɓintinanago e ɗum to awa si tawi hara ala ɗon kadi haray waɗen jonne wona lande wona tatimi hatte wona ɗum ɗon inchallah hay ko ɗum tafaddal sey. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ibadihi allati istafa wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray ɓawo yettude o hanaɗo yettede ko Allah duwano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam kanko e sahabaɓe makko e ɓeygure makko e kala wonɗo e jokkude lawol ɓeɗo ila yawmel qiyama yo Allah waɗu en e maɓɓe. haray mi torike rabbul ibadi on ɗi konguɗi ɗi nanden ɗo e kara cheikh abdoul wahhab jagite yo Allah waɗu en nani jaaɓi yo Allah ndewne wawe en gollitirgol kanko annintinɗo en ɗo kadi torike Allah yo Allah waɗu kala konngol ngol o yewti ɗo kam andakewal makko moƴƴal ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on arɗo ka Allah to ɓe ɓernde riside shirk o yewti en ɗo fi hunde ɓurde mawde ka nder dina wiyete kon fi ɓernde min waɗa résumé yewtere makko nden hadis goto fi wata mi bonniti ko yewti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki wo huyre ino e nder ɓandu bani adama wo si huyre nde moƴƴi wo haray neɗɗo o fof moƴƴi wo si tawi nden ɗon nde boni haray o fof makko o boni ɓini wo ɗum ko ɓernde nde so nani bani adama ko ɓernde nde si ɗum moƴƴirima fof moƴƴi si ɗum bonirima haray kadi fof boni kadi foppo ko ɗo woni e iwrude ko motere on noon kadi haray noon ko ɗum o yewti en ɗo joni noon ko honɗum ñewdata ɗum ɗon ko honɗum nawninta ɗum ɗon ko watta ha ɓernde nden nde nawna watta ha ɓernde si nde nawni kay goɗɗe yaha haara ɗe maayi no few Allah no yewti fi woɓɓe goo inni wo hiɓe jinnude ka leydi ka hoore leydi hiɓe yahude ni kono inni wo ko amwatun gayru ahya wo ko ɓe mayɓe na ɓe wurɓe few o andi wurgol na yawgol tum waɗa mouvement wono jindirde ni neɗɗo so yeehi ha ɓernde makko nde mayani diina neɗɗo so yeehi ha tawi haaju makko ala e diina kala ka fottete diina fi ɗum ala e programme ma anda woni neɗɗo mayɗo ɓe inni wo man lam yakun fi ziyadatin fi dinihi fa huwa fi nuqsan wa man kana fi nuqsanin fi dinihi fal mautu khayrun lahu min hayati neɗɗo si tawi o ala e ɓeydade e diina makko ñande be ñande wo haray ñande be ñande himo ɗoytade e diina makko wo kala noon neɗɗo tawɗo ñande be ñande himo ɗoytade e diina makko ala e ɓeydade wo ko mayde nde ɓurimo moƴƴande e dingurdal mi jonna misal joni so tawi goɗɗo udditiɗo magasin baraban ɗo ma nokku go kala ka magasin on udditira ñande yawɗa o ñande yawɗa a perde 1000 €. di lundi au vendredi ñande be 1000 € perde an udditigol ma magasin o e ɗi fermugol ma ko no ɓurma moƴƴande ko fermugol mo
joni noon diina kan ka wonta stable dawta ko nokku gotum al imanu yazidu wa yanqus himo ɓeydo himo ɗuyto no way wono bourse o joni no ñande ɓe haray wonde mo ƴawi wonde himo tippi ko yewti en ɗo noon ko honɗum tawata ƴawnayyi ko honɗum tawata tippinayyi haray ko yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'asi hino ɓeydora sabu ɗoftaji Allah subhanahu wa ta'ala juulugol janngugol horugol jokkugol enna algol sifa ɗi jondeji o sifa ɗi jondeji nela sallallahu alaihi wasallam maaki wo iza marartum bi riyadil janna kono wo fartaw wo so rewri ka wenduji aljanna ɗum ɗo ko wenduji ano e wenduji aljanna joɗagol ɗum ɗo wono so rewi on tawi sifa ɗi ɗo wo haray ko yaro ha ɗon ɗi ton fi honɗum ka jooɗiɗen ɗo goo koye nder suudu Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe landano nokkel ɗin foppe hoore leydi ko honto ɓuri moƴƴude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓaaki mi anda ha tuma nde mi landi jibril nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe landi jibril ene hoore nokkel ɗin fof ko honto ɓuri moƴƴude seydina jibril alayhi salam oyni min kadi mi anda ha mi lando rabbul izza ha tuma nde mi lando e Allah jibril landi Allah subhanahu wa ta'ala Allah on daali toon ko ɓuri moƴƴude nokkel ɗin fof ko nder juulirdaji jonno nde jonde nde jooɗiɗen ɗo mini Allah itta e malayika ɓuri guluji jeego hara hino ari ɗo no weƴƴiti gabitanji muɗum hiɗen jooɗi e hoore muɗum Allah hino mantorde sifa ɓeeɗo kadi ka makko toon kadi hakkunde malayika o tippina e ɓeeɗo kadi deeƴere kadi o tippina e ɓeeɗo kadi yurmede no woodi nokku goga sifa ɗum ɗo heɓato wara hina ɗo ko ɗum ɗo pette hoynata ɓerde bani adama seede mum mi darnira yewtere hannde honɗum sahabaɓe si ɓe arino ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wona waajuraɗen ɗon fewno ɓerde men ɗen fof hoyi hecciɗi sago men wo tigi tigi on fewn ɗo koye accidu kala ko yowndiri aduna sahabajo goto noon o ari o inneteɗo hanzala woɓɓe ni ko hanzala o ari o tawi seydna oumar o inni wo mi woni naafiqijo o inni o ko honɗum woni saabu ha a woni naafiqijo o inni o somi yeehi kane laaɗo sallallahu alaihi wasallam miɗo jooɗi hime waajeede o haray ɓernde anden no hoyi sagan koye memmine ɗon tum fi jeeya tigi tigi o ɓe yaa mi luttoya toon wo kono si mi iwi ɗon mi arti hakkude ɓeygureji ɗi mi fuɗɗike fijidude e rewɓe fijida e paykoye miijito fi probléme ji adna mi yeggitay ko mi waajano kon fof on say seydna oumar ini wo konko heɓu wonma heɓude ɗon min kadi sifa ɗum hino heɓude lam wayni fa hayi yabina ila rasulillah e arima e landoyɗe nelaɗo Allah ko toon heɓoyte solution ɓeymi ɓe ari tawi nelaɗo sallallahu alih w sallam ɓe explique ay nelaɗo ko honɗum woni heɓudeɓe on say nelaɗo sallallahu alih w sallam ɓe maaki wo si tawino hara hiɗo woni reyno ka hoore laawi wano wonirton noon ko an fewno wona ɗon e waajeede hara sen yalti ɗo no waaji on battiniri ɗo ni e meɗen ko ni kadi o battinirta e meɗen ka yaasi ka jula yaagal ka golle hakkunde men e sonnaɓe hakkunde men e fayɓe ɓen hakkunde men e gollidal ngal wo malaykaɓe salminay noon ka hoore laawi hara hiɗo yewde hakke ko tawatare hannde kadi imano o tabiti ɓeni walakin sa'atun fa sa'a wo ko sa'i wonde hara imano no ƴawi sa'atu wonde hara imano hara himo tippi haray ko ni bani adama wonirta joni noon ko ɗum nelaɗo sallallahu alih w sallam maki ɓernde nden hinde yooray ene si nde yoori ɗon hannde kadi ko honɗum hoynata itta ɗum noon fof wo ko ɗuɗɗingol janngugol qur'an e ɗuɗɗingol jantagol fi mayde neɗɗo si o yeehi o tawi programme makko ñalnal ngal fof ha hannde anditari tigi tigi on janngo a maaye hannde a maaye aɗa wawi maayde joni ɗum ala programme woni ñallal ngal fof a memari ko a janngari a jannari a anditaki a heɗari a waajaki a waajaka ñallal ngal fof sa acciti qur'an ñallal gotal pette a memari andu qur'an accitima yontere sa acciti qur'an yontere a memari andu nde accitima lewru si woni lewru a memari qur'an andu a perdi hitande si woni noon hitande tawi ko suumaye tum ɓuɗitirta qur'an tawi ko suumaye tum hande kay tippinirta qur'an no woodi wona ɓeɗo hara hitande hara e tippinade qur'an haray no hulɓini moƴƴa ko si suumaye hewti ɓe profita ɗon kay nde wotere wurr ha yaltoya si ɗum no feƴƴi nde walla ombama ɗon lutti kadi honde tuma suumaye goo kadi abri haray ɗum no hulɓini moƴƴa noon ɗum ɗo yahay ha ɓernde nden nde yoora enen ɗo foppu ɗo kala heɓuɗo ɗo joni numéro ɗo joni ƴetta par exemple joni président obama ɗo tawi kala nde falɗa nodde mo yewto aɗa weltode ka weltora sono ɓe noddema surtout nde yodduɗamo wo ƴette joni noon kala wo man arada an yukallimahu llah falyaqira al qur'an kala faalaɗo yo Allah téléphone ane ƴetta an e makko yewto wo ko ya janggu qur'an kala wonɗo e janggude qur'an haray ko kanko e Allah subhanahu wa ta'ala woni e yewtitude joni noon si tawi hara ko an faala yewtugol Allah o jentoma ɓeyni wo fal yadhulu fi salat yo naatu ka nder julde sa naati ka nder julde hiɗa julde ka habbirɗa wiiɗa allahu akbar haray ko woni yeeso ma ko on taguɗo kampo lin e leyɗele nden haray himo jentima mo inna malaykaɓe ndaare o jiyaɗo himo hacciti golle mum himo laɓɓini ha laaɓi pos himo ari dari himo juula ndaare rokku o sujuudu on woni e timmede
ko si yehi ha fuɗɗike daarigol nanoma ñaamo ma miiji to fiɗum no maji to fiɗum ɗo Allah innama no woodi ko darata ɓuri lammi rabbul ibad taguɗo kammuli e leyɗele ko noon yahata ha si tawi ɗuuɗi o dira o huccita ko mbarata ɗum hannde kay ko seytane on se neɗɗo fuɗɗo wiide ko jelude mi juuli mi sujji ga mi sujjaari mi waɗiro ko ga mi waɗaro ko fi hon ɗum kanko o pottitike ma hannde kadi ko mbarta ɗon hannde kadi ko seytane hannde kadi o fuɗɗama soyni sinko mi darnira qissa fi ɗum ɗo seydna aboubacar ñande goo himo toolodi e nelaɗo sallah alih sallam ɓe inni ko nelaɗo sallah alih sallam seenino ñallugol ka seydna aboubacar goɗɗo no ngari tawi hiɓe jooɗodi ɗon ala ko acciri seydna aboubacar e yennoje o yinni ha yennorde muusi seydna aboubacar waɗani ndaara nelaɗo sallah alih sallam nelaɗo darata to nelaɗo innaari o e accu ɓe makari kadi an kadi yotto hay so tawi ko nde wote yehi ha hewti nokku goo ɓay ɗon satti tigi ɗon kamɓe kay ɓe riposte tun nelaɗo sallah sallam ɓe ɓagori doyi ɓe immi ɓe hucciti ɓe hoti ka maɓɓe woni noon probléme hannde kadi seydna aboubacar noon maapi hiɓe kamɓe jaatigi maɓɓe hiɓe jooɗo duno ɓe yii ɗum ɗo fof jaatigi maɓɓe wallari ɓe fallari ɓe jonno yehi ha ɓe kamɓe ɓe wolinde wotere tun ɓenno kay yehi joyi hannde kay ko ɓuri ɓe maapinde hannde kay ko nelaɗo acciɓe ɗo yehi kom hina ko e woni e yennude kon hannde kay ɓe tawi yoɓe terto on noon ɓe jokkita nelaɗo sallah alih sallam ɓe tawa e nelaɗo ɓe inni mi famar ɗum ɗo nelaɗo joni o wolide no fof ay daarimo o accu min mi wolinde wotere ɗum tigi on haray tigi on accilan ɗo yehi woni kono woni aboubacar wo fewndo o wonma wolde ɗi kongoɗi min renti ɓuri malayika guluje jeego hino yottanade kala konngol ngol o woluma hiɓe wattande ngol moƴƴo ɓe yilto ɓe huɗamo kam nde yottinoɗa tum malayika ɓe ɓe ƴeŋi gisan hannde kadi cheytane ari jooɗi ɗo mille mi joddata e cheytane o yi hino metti fi mi wonɗo e waajiarno gasa son tawi joni goɗɗo henano joni mi yeggita yo gissa ɗo o yi ka hino metti fi wolugol ngol hoore goɗɗo areɗo weli moƴƴa kono ko honto gollitiroyta ko si yehi ha yanoyi hannde kadi e hoore ma ko ɗum si tawi nelaɗo sallam maki wo piiji tati hino toon ɗin baafe aljanna ɗo mettoyay fi ɗuuɗoyta naatiroye ɓe ɗen ɗon go'o neɗɗo hiwrotoɗo on taƴiɗo ɗum goɗɗo taƴo ma taƴoji ɗo harayɗa mari gonga ara innamo assalamu aleykum ko kuulo o darira to heɓa courage janggo kadi argol hiwromo sikki tun no metti fi ga on aljanna ɗon embouteillage waɗoytate ɗen ɗon ko seeɗaɗo heɓoyta on ɗon wo ɗiɗaɓo neɗɗo moƴƴotoɗo e boniɗo e muɗum goɗɗo bono e ma flagrant o yaltina o fiññina ngaygu mum few an ñande heɓuɗa possibilité e hoore makko o moƴƴoɗa e makko on no gay ko seeɗaɓe heɓoyta ɗum ɗon tammo on ko on neɗɗo okkorayɗo on ɗalɗo ɗum goɗɗo ɗalama hara himo mari amara hay hunde o ittuma mone hannde tigi tigi o yahoye ha noon Allah waɗoya contraire o tawata hannde kay kanko woni ley an yejjita ɗum ɓannitamo hannde kadi o neɗɗo ɗo kay hara e ambude dambude aljanna ɗo yimɓe ɗuɗoyta e majje mi toriki Allah yo Allah waɗu en janngayɓe Qur'an yo Allah waɗu en ɓe Qur'ana janngiten tum wullen fi muɗum mi toriki Allah yo Allah waɗu en sonnaɓe men ɓen e fayɓe men ɓen e meɗen hara ko muñjiɓe Qur'an mi toriki rabbul ibade yo Allah waɗu Qur'an tefanade e yawmal qiyama haray Qur'ana ko ɓe yewti en fi mum ɗo ko ñawdirte ɓernde kon sa heeɓi Qur'an on andu ɓernde ma nden haray nde tini ko ande tumi malayika ɓen fof ɓurɓe moƴƴude ɓen ko Jibril e Mikail e malakul maut e asrafil ɓeɗo woni patron ji ɗin e hamalatul arsi rondiɓe arsi Allah ɓen kono nelaɗo sallam maki wo kala neɗɗo wonɗo e janngude Qur'an hara hiɗa maîtrise Qur'an o ƴiyeɗen hino selli tajwido hino selli ɗa hunji a jangguira tigi tigi wanude tippinira noon ɓe maki wallazi yaqra'u l-Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'a safarati l-kirami l-barara kala janngayɗo Qur'an hara mo maîtrise andu placement on yawmal qiyama ko an e ɓen malaikaɓe weɗeɓe safarati l-kiramul barara ɗum ko Jibril e Mikail e asrafil e malakul mawti yo Allah hoɗindino en enen e ɓeɗo haray enen yimɓe ɓen kay fof sen moɓidirama haray ko hombo ɓuri moƴƴude e meɗen ko ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala o newnani moɓidirgol Qur'an fu waɗa ka sala muɗum ɓeyni wo khayrukum sinama khayrukum sen je landoyke janggoɓe luha ɓen ko ismu tafdil wo ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fof son moɓodirama man ta'allama al-Qur'an ko on etiɗo jangi Qur'an ha o faami wa allamahu o jannoyinde goɗɗo ko kadi mawmen ɓen ma kay ko yiɗata yo ɓure o ko yimɓe ɗiɗo ko ɓiɗɗo ma haray e jangganakujo ma feƴƴinana goɗɗo go sa feƴƴinani goɗɗo ko jannguɗa ko so yiɗo yima kala ka o gollitiroy baraji ɗin ɗi tawete so año yima kala ka o gollitiroy konko janɗa baraji ɗin tawete ko ɗum ɗo wiyete sadaqatun jariya piiji tati ko tawata si goɗɗo maayi kon hannde kadi golle makko ɗen fof dariki sina ɗin ɗon no tawa e muɗum aw ilmun yuntafau bihi ma gandal ngal ɗo jannuno goɗɗo hara ngal hino naftorede
yo Allah waɗu en nani jaɓi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayd on jarama on kadi Allah wala no waɗa on joddi aljanna e ɗum ɗo wallahi ɗum ɗo ko yewtireji gonga kam lurra kala andi ɗo ɓe seeni ɗo ko ɓe yewti fi ɓerde nden ko na nden inni ko huyreno ga haari ɓe ala ga kono kamɓe kadi ko ɗum ɓe watti ɗon andi gonga on lurra ala e muɗum ara ko ɗum le ɓe fuɗɗorno kamɓe kadi ara on kadi on jarama ko ɓeytan ɗon ɓen ko Allah waɗa on joddi aljanna ɓeydan on gandal ngal okorame menen kadi haray joni